Hei ki ngā kōrero, kua tai mai ki ngā taringa o te karere, kua piri a Tangaroa ki te hui a te runanga minita o te kāwanatanga, kua timu mai anō me tētahi kōrero. I tōna tikanga, kia kau e puta ake ara mo te hiahia o ACT, kia riro anō mā te hapori e pōti me nā rā ka tū he Wāri Māori. Ki te mana tēnei hiahia o ACT, ka whai tikanga ngā tāngata o te hapori ki te tono pōtitanga, hei wero, hei whakakore atu rānei i ngā Wāri Māori kua tū kē. Ko tētahi wāhanga nui anō hoki o te hiahia o ACT, kia tū anō te mana pōti o te marea ki ngā Wāri Māori, hei ngā kōwhiringa kaunihera ārohe e whai ake nei. He maumau wā te rapea ka tū anō te pōti mo te Wāori Māori. Ko te whakaaro o te kaunihera, ka tū te Wāori Māori. Hei aha tēnei kāwanatanga ka ki atu nā rātou i tini te whakaaro. Nā reira, ko te kaunihera i hikitia te ringa ka ki ai pai te Wāori Māori mo tēnei hāpore. He pai te Wāori Māori mo te hāpore. Hei aha te kāwanatanga ka ki atu ki te kaunihera me karo anō. Te nunga kaupapa o kōkiri hia nei e ngā kaunihera pērā i te nā mahi whakarauora, pai muri te Huripari Gabriel, nā mahi Waihanga Whare, nā mahi Wai Māori, kai tiakitanga o ngā oa. Era mahi katoa e tikana kia noho Māori mai aua tepu. Hei ki ngā mōhiotanga o te karere i wānanga hia tēnei hiahia o ACT i te hui a te runanga minita o te kāwanatanga i te mane. Hio i te mutungi iho i tau te whakaaro kia waiho te take nei mō tēnei wā. Cabinet is like Fight Club. You don't talk about what happens in Cabinet. Right, but you're not ruling it out? No, what I'm telling you is that I don't break the rules. I don't talk about what happens in Cabinet outside of Cabinet because that's been the rule for as long as New Zealand had a government. Ki te hiahia te 5 ōrau noiho o ngā kaipōti o tētahi hapori kia tū he pōtitanga me tū. Ko tēnei hiahia o ACT, tētahi wāhanga o tā rātou whakaaetanga kia ngā hinara, arā kia noho tahi ki roto i te kāwanatanga.